Kali Avulu tarixi yazmalar. Авторлар Тихо Фәнис Нурдинов, Валимжан Хамидуллин һәм үзебезнең белән бирелә утырган Усман абый Мортазин һәм Рафик Насиров. Иске Кали авылында, туган авылында үз кеше. Кешелек дедек, ата-ана һәм туган җир. Мен инде спортта 2006 жылны кирешип кеттим. Кул көрәше белән дидем бит инде. Кул көрәше белән беренче ыткач Татарстан чемпионатында мен мөмкинлекләре чикле спортчылар арасында беренче урынны алдым. Менә шуннан соң миңа бу этәргеч булды спорт. 2007-дә дә, 2008-дә дә катнаштым бит инде. Аннан соң киттем Татарстанны җиңгәч, Россияны җиңгәч, Европага, мирга китәсең Россия команд составында. 2009 елда бит инде. Болгариядә җиңеп алладым. İki türden de bronz medal aldım. Şundan sonra gelmeye etərgeç oldu. Yılda sportka katnaşası kele başladı. Ağırlıklar kelgende de, ağırlar bulganda da, şul ağırlıkları jеңеп, yangadan tirilip ayakka basıp, tağında kireştirge. Eğer de gel ide yatsan bir kadar şekillenmesen, yüzünün isenliğini yugalta barasın şekilli. Evvela şekillengen sayın gel etərgeç bire. Tağında katnaşasın, tağında tilek tuğa degen şekilli. Mine bütün sportның үсеше de ярдәме de şol deyip aylayım. Üzüңне her vakitта da көтәріп тұрға керек, üzüңе тәргіш жасарға керек. Şol gına җиңүләргә ярдәм итә. Әміне нинен кул көрәштерүчесенең беләге нык булсын өчен ничек шөгыльләнергә кирәк? Кул көрәштерүчесенең беләге нык булу өчен her vakitта тренировка кирәк. Bütün сәре шунда. Тренировка ясарга, иренмәскә кирәк инде. Көріп тұрасың, сенден кеште спортшы бар екен, аның тренировкасы көп дейсің. Тағында шегелленерге керек, мен мұны ұзарға тиіш дейіп, әгер де шындай тілек қойсаң, жеңіп бола. Менің өзімнің де шындай хал болды. Норвеж спортшысын бір жылында беган саткына жеңдім, ondan соң ол мені жеңді. Міне алайда бола, ышанып барыға ярамай. Бұл кішіні алам, жеңем дейерге yok. Тренировка керек, мені бір тренер әтәйіп етенді. Не бывает, не победимых дей. Şunun için de gel tırışsan, җиңәргә була деген сүз әйтәрем мен. Иске Кали малайы Фәнис Нурдиновны кайсы илләрдә беләләр? Кыскача гына. Мен 17 тапкыр чит илләрдә булдым инде. Польшада, Литвада, Казахстанда, Бразилиядә, Италиядә, Мәскәүне әйтмим бит инде. Польшада 4 тапкыр булдым инде. Латвиядә sanap bitiре тұрғанда тегелмінде өзімде. Міне Сан-Паулоға, Бразилияға генә бардық. 18 сағат самолетта аштық біз анда. Фәнис Нурдиновның ничә медалі бар? 217 медалім бар. Мен аны музейларға да ілештім инде, внукларға да бердім. Әлі тағында істелер деп ойлаймын. 217 медалінің ең қадірлісі қайсы? 217 медалінің олардың ayrım aytib bulmaydı deyip etem indi. Mine Braziliyaga bardым, kolum sıngan keliş kireştim. Şol medal mine kaderli. Braziliya çempionat miri, men anda serebrinin prizörüm buldum betinde. Mine kaderli medallerimni şol deyip atam indi men. Фәнис Нурдинов Украинада хәрби хәрәкәтләрдә бар катнашу өчен барырга да гариза язган дип ишеттек. Дөрес, Украинаga барырга гариза яздым. Военком янына кирдим. Abi de biz sizni alalmıyız dey, mine dey, irtege dey, energetik anda dey, yaşlarını zatabız dey, armiyaga dey, suğuşka dey, şular yanına kelip çıkış yasağız deydi. Şular yanına barımın degeniydi de, Gülzada Muhammedovna bizning, şehrimizin tanılgan şehisi, Fənis, anda barı birde kelişmez dey, yaşlarının, balalarının etiyenileri de var dey. Sen o yaşta bulu sebeple seni almıyorlar dey, sen yaşlarını kıtırtırga kelgensin deyip etirler deydi. At şulay etip barmadım. Ул хаtıma резолюция verip kiri yüzüm ekildi. Sana объявляем благодарность за твою смелость deyip, abi sizin bu yaşta armiya hizmetine alalmıyoruz deyip yazılgan edi indi. Şol istelik bulup kaldı ol mende. Mene yarar tege soğuş hareketlerinde gene tege bugün geroylar gene de invalidlar dikası devam eder. Mene bugünkü tanıştırmışta geroy bulamı? Eğer de benim bir deviz var, жить никогда не поздно diye aytdım bitende. Жить никогда не поздно. Üzüңe күрсәтергә теләсәң, спорт ярышында күрсәтергә була инде. Әнә мин 70 яшь булуга карамастан военкоматка да язган идем bitende. Bu her җирдә дә кешенең мактаулы эше бар, мактаулы исеме бар.
Гадигіне мисал, ілгіліктен ауылда ішлеген вақытта да шушук тірлікші болды, даяркы болды, комбайнер болды, бар да социалистік тұрда, герой социалистік тұрда исімлерінде алдылар. Любой қызметте кіші өз-өзін көрсет ала. Almavuçılar da giriyor. Almavuçılar da geriye.